Ka Seng Samla jongka National People's Youth Front First Nertiang Constituency. Kala ai ka jingkershan pisai ka program ai jing sumar kemat ai ki samla pule nega free eye check up kam. Balakot penlong deka West Jinta Hills District Adventure Sports and Mountaineering Club. Harengkat ka jian terilang beka Mission Netralaya ai ke Sentar Shillong bar ka kiang nang ba Government College Student Union. Ya ka ne ka jing ai jing sumar kemat ai ki samla pule la penlong ha kiang nang ba Government College Indoor Sports Hall. Kabal sedang nadu henen ka sengi ka khasau tarik bat penkut menta ka sengi ka khasan tarik lebar arjara posau. Barbaro kini yo jing sumar kemat kidang hadu Andrews pa angur ki samla pule berkinong tray ka college. U Presiden ka West Jinta Hills District Adventure Sports and Mountaineering Club samla sambor surong ha ka jingkran syakilap tai kubor ulong ka jing temu ben penlong ka free eye check up kam. Kalong karpang nakamata ki samla pule ki bawa na kalongying ka baduk ka belong ru sibenta na ka jing dap snem jong ka club nadu belaseng ya ka haus nem arjar apau. U samla sambor ulapan syai nakamata ki to ki badan ya ka BPL kat. Wan ai jing sumar klam jing siu kat bai ki to ki bomdan kin hap siu kumbalai 4%. Barkan ni ka jing ai jing sumar kan ngai peteng kaleng ki jaka barkum juru usi benta ka West but East Jinta Hills District. Ini bahwa ada dekat warga klub Kajongi dan uniform harus nama acara pop. Di kecil Kajongi panggilnya free eye check up camp apa ya apa ke college game nomba. Kadi lukasin ke Maningkong, mangiyo bangin mangiyo kejadian ya apa college Kajongi. Limpa kejeng eye permission yang principal yang ada IM lah. Karena eye kita akan mensip kamu keluar bayi siap bangun terlalu kami pada Indor bagi orang yang lelaki free medical eye check up camp. Ini ka free eye medical check up camp lu lagi kena college ki badannya ka BPL kan STEM ya ki bahap penting ini ki dan kam pansiu ka bisa di kita buat ki badannya ka BPL kan ki hapan siu like 1% lah ki hapan penting ini jadi dawai resin ki hapan siu 4% naga dot bala bo MRP berkunjung kamla klamda aimo ya di second row jangka NBP Goodwing ko nam tiang konstituensi di bala kloy man ai ketiga man ketiga dia ya ka klub Kajongi kebenaran dia ko presiden dia kani ka pangile nakaliang ka klub ka lomba bo dengi kena ngintip ya ka simpang hikmat isu langit ka page mobile ka page tapos ni bagilan jadi kayak PUBG bagilan stream pula dia akan kemati dan kami kan jadi siapa bagi kemati Jongki maka dia future ke Jongki ada kem ke kemat lu dimelaban yoi dimelaban ya je kene ke jing sat late try kata ni ba ko lale nga di sedem ni mana tep kopi imo yo betul lengkap ke jing lang ke yong ini program mulai asli teman ko sukses temut bahwa aman ibu ibu principal bahwa dari permission ni ibu boleh jadi kakak temut sinyal untuk bahwa ke principal ni dari jingkia boleh bahaya ke society ke yang ini temut bahwa itu bahwa ini temut samtam ikut beliau yang ini ke West Jinta Hill Adventure Sport and Mountaineering wah dah leh yang ini kakak dan bahwa itu ini kakak temut kamu juga ya ke Netralaya Mission temut ikut beli yaki wa lengkap kejingam ke yongki kejingam lang ke yongki deman program ko wa lai baik ko lai ti te kham tam ke imu yong na temut yaki ni ki NPP Youth Wing ko wa sponsor yaki ni ka program ke yongi di mana Nartik constituency te imu sekian iki ni ba lem ki ye belai yaki ni ka program te hewe ye to ni wa ki program mo temut lesnya wa takon yang sup wa kami kena kami yaki kemat di mana lebih senang kamu perkat ia ke kamu rekod pura putih ada jingin biang ini.